You know, what's up guys, yan. Lakad natin ngayon ay magsasurvey tayo sa kabilang Ibayo. Doon sa Banayuyo, Ilocos yan. So yung tropa natin, Paredes survey. Smile naman dyan. Ito instrument man namin. Tapos yung mga kasama natin yan. Yung sa Banayuyo, lagpas yun ng Candon City, Ilocos Sur. Yun. Medyo malayo-layo yung pupunta natin guys, pero hindi pa natin alam kung bundok ba yun o residential area. Kaya stay tuned na lang hanggang mamaya. Sige, what's up? I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feeling like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Yun no. Dito na tayo guys. Dito na tayo guys. Banayuyo. 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 Yan guys. See you mamaya pag nag-start na kami mag-survey. You know guys, yan. Nasa second station na kami. Yan. Kita nyo naman, ito yung bayan ng Banayuyo. Banayuyo, Ilocos Sur. Yan. Oh. Yan, Buyosi. Bangleto. Mile naman dyan.
Yan yung kasama namin nandun. Ano ginagawa ko? Wala. Papetiks-petiks lang. Yan guys. To be continued. Trabaho muna tayo bago tayo mag-petiks. Yan guys, ganito i-operate yung makina namin, no. Yan, sinisilip yung monument. Ginagawa mo, tagal naman. Yun, oh. Ayun. Si Mang Arthur. Hala. Nasaan na? Masip. Yan, oh. Yan, ito. Ito guys, oh. Gamit naming makina ngayon ay total station na south pa rin, syempre. Pero sa susunod, mabibigla na lang kayo. RTK na gamit namin. Kung papalarin. Ayun guys, nagaanap pa yung mga kasama namin ng reference point. Parapan. Kasi yung subject lot namin ay, yun, oh. Ito yung subject lot. Tapos kuha na lang tayo ng reference para bago tayo maglagay ng monument, okay na siya. Ilang mo na yan, Brad? Reference? Hindi mo na ka dati. Tapos tatlo. Yan guys. Trabaho muna. Yan guys. Yan. Ada kami dito, abay na ko. Paplat na tayo. O, Enjoy. Abay na lang, di nagrukudan tayo. Yan. Damagin niya, damagin niya. Pagpaplat na tayo. Minagan na din na kaya. Hindi na dito rin masingir. Kaya kung makabatay Santiago. Hinaan, di may isa. Ito nagadok, papilis ni pagpakita na. Dito nga adati si dagti ko. Danar. Hindi, tumikinikit sa damagan na dyan ko. Si dagti Danar. I-survey ko ako ng banayuyo. Kada ko na. Enjoy. Nako damag man di ko. Awan ti malagit mo ti Santiago nga rokod jaw. Ganti mangga nga inabuhos. Santiago won, iti ni ko. Iti lang nga dumanon ilay. Hanga dumanon ti ilay, di labos lang ti talipa pa, tas kasi na lang tas agpa abagatan. Isurbi ni kapitan ko namin. Survey ka na ni kapitan. Kuha ni kapitan nga di na pinasingir. Kapitan di Santiago. Kapitan ti Santiago. Nga di mo pa'y kanon nasingir. Ay, ni ko. Nigila kayo nga ni Santos. Santos. Ayan na. Ayan na judatam di ay. Ayan na judatam dito. Ito sa tipang ipabayak. Dayan na lang. Baka dito Shiba file. Oh, Toshiba file. Kura, ilukat. Tano yabay. Ada Toshiba file. One. Letter D niya. Drive D, one drive D. Shiba file. Gray. Ilocosor. Okay, Toshiba. Ilocosor, kadmap ko na. Kadmap, ada kadmap na. Ilocosor, kadmap. Toshiba to. Tapos Ilocosor map. Ilocosor map mat. Ada kadmap na. Awan, Ilocosor map lang. Ay, Oh, yun. One Ilocosor CAD map. Okay, ilocot ko. Cad 446-D. Ay, CAD 446-D. Well, dash D. 446-D. Aditan, Santiago amin na na. Okay. Kita. Ilocosor. Toshiba -2, Ilocosor map. Tapos, Gray, Ilocosor map. 446-D. Mut. CAD 446-D kadastre. Santiago kadastre. Nakita ko. Ayun. Sige. Ibiro ko. Sige. Aditan. What? Ano yung subdivision ko? Gray. Nakita. Kaburaw din yan. Kaburaw? Kaburaw.
Nga barangay ato Idar. Kaburaw, okay, Kaburaw. Uli ka lang nagsuryente. On, agabay na lang kami iti ko lauden na nga part. Luba mo din, charger. Napag-beat lang na ba? Nalpas garudan. Nalpas garudan. Iso garo ti pinasirip ko. Maluba lang yun. Wan iso ti pinasirip ko. So, iklat mo doon. Wan si. Hindi ko alam naman, kids, sinayar mo. Wan lang, wan. Kulay na. Yan. Wan, sige. Kids. Okay. Bye-bye. May tansawa mo. Gamit og Jollibee ah. Yan guys, tapos na. Pinag-nosebleed ako ni Amerikano. Amerikano. Ang hirap mag-explain. Naman, 72 years old gano from Houston, Texas. From Texas? Hindi, okay na. Uwi mo ba rin? Nahirapan kami doon ah. Nahirapan ako sa pag-English, buti na lang may baon ako. Yan guys, pauwi na kami. Magla-lunch na lang kami doon sa dadaanan namin na pagkain. What? So yan.